جه نافندا نوچین اورینت نیوز وار باش تماشاوان هجا دست بیکم هرن سر نوچه له هولير ريخستنا داعش ديار دكاكو او بربرسيارا التقينا دهويا وامريكا وتركيا بشتغيريا هريما كردستان ديار دكن له كوبانيه شاروب افچون دوم دكن ولعفرينه انيا كردان حاضريا روبرو كرنا ريجيم والين ترور دكا لا عمود كونغرا يزدمينا بارتيا ديمقراطا كرد لسوريا البارتي الدار دكافا وبريار النو انجام دده دوه پایتخت هرما کردستان لپیشیا قنصلخانه امریکی چتهکی داعش ترمپیلک ماینکری تقاند و ده انجام ده 3 کسین سیویل جیانا خواج دستدان و 5 کسین دن بریندار بون درباره ویکه ما اف راپور جواره آمده کری ام تماشا بکن دوه پایتخت هرما کردستان هولیر ایریشک بترمپیلک ماینکری هات کرن نوچگهان مل هولیر راگهاند گلنیزی کی آواهی قنصلخانه امریکای خوکوجیک بترمبیل کماین کری خوتاقاند نوچگهان مدازانی گود انجام تقین دسته سیویلان گوش باکوری کردستان نه جیان خوش دزدان و 5 کس جیبریندار کتن رایدارین قنصلخانه امریکای جی دیار کرن گود تزران نگهشت نکارمان دنوان هر وها حکومت و سروکاتی هرما کردستانی تقینا این کاوا شرمزار دکن و تکس دکن گو او تقین نشانه شکستنا تروریستانه سروکاتی هرما کردستانی وها گوت بلا تروریست جویه که باش بزانن گو مورالا بهیز ولاتین کردستان بکاریارن وی آوائی دانا کبه و ام همو آلیجی دروبرو کرنا تروری ده بهستر دبن و پیش مرگین قهرمان جتولا خوینا بن حق آولاتیان لانین شر دکن جالی خوب وزارت دربا امریکای با آوائی کی فرمی تقینا این کاوا شرمزار کر و گوت اوی آلیکاری حکومت هرما کردستان بکن جبو اشکره کرنا تومدبارن بویری امریکا هر وها پشتگیری خوش بو خلک باشور کردستان و عراق نشان دا لگوری مال پراسایت آلین ترور چاودر دکا گوری خسنا داعش دی داخویانی که دراغاند گوان ترمبیلا ماین کری لپیشیا قنصلخانه امریکی تقاندن و او بر پرسیوی تقینیه جاء آلية خفا وزارة الدرفة يا تركيا تقينا هوليري يا لعينكاوا بالتندي شرمزار كر هروها ود داخوانية كده وزارة الدرفة يا تركيا دا ديار كرن كو او بشتغريا هرما كردستان د تكوشينا للدجي ترور دا دكا و سرساغية جمالبات و كسين جيانا خواج دست دانا دكا سكرتير گشتي يكيتيا جيهاني يا اسلامي علي قرداغي ود داخوانيه كده راغهاند كو تقينا باجار هوليري للدجي اشتيه و باراستنا مافي مروفان د اسلامي دايا علي قرداغي د داخوانيه خدا دا ديار كرن كو ام وي كاري تروريست شرمزار دكن و او كار سدمك جبو روي اسلامتيه و مسلمانان نباش ديار بكن بله تماشاوان هجا امی آنها بری خواه بدن هولیر و جوور لگل ما شروان مل ابراهیم و چگهان اورینت نیوز شروان ایوارت بخیر چهر گولی نو لبات هنه درباره تقینا دهو یا کل هولیر چه بویا؟ بله دنباش كرياد اقعين بو لتاي او مابو كو دوي هادو كسكو جاني خوش تزدابون دناغاوي كافيتيريا كو اوتومبيل الهمبروي تقيبو دارتا تخمين كرن كو هردو خلقي باكوري كردستاني بن يه كردستان تركي اگه ايرو هات بطاط كرن پشتي پشكنينا ديان ايه تناس كرن كو هردو كس كرد تركينا وخلقي دغرا مارتينينا يك جوان النبيوي سعد تاشا ويديجي بلندا بلند بخوجي بابي الهولي ربو ايرو تنبوان عاطي سكرن بوي مالبات وان تكوبين الشرق بله كردستان بله شروان هرما كردستان و امبيجن اسايشن باجير و بوليسن هرمه ان وان دفران تتدبير نو افاكرن داكو يعني تيرا تيزانين كو الين ترور
ده تقینا لپی هف دکن یا سلف بو یا دسپیک بو خلکی کون بک یا دیجی بو او تقینا مازن با تتدبیر تایبت لعنکاوه چه بون؟ ده تقنت هلبته و دهافت لو كدن بغواكي قشتي دوي بشتي تقني بخالن تشكني وكم بيجن نقطة تيشي جادا هادنا دانين لأب ديارة تشتكي نورمال دنا برا هردا مكويادن دا اگر كان هبن يرجي نبن هنا بدوري مفرزات بسكن السري جادنا هن كورانا وبشكنين خلقي بكنوا للناس نمي عنوان دنرن هگر ناوين دا وكيليا كسين دخواستريش عالية هذن أسايشة يعني الكارية بزور في كشدي ده تشبو يعني إنك خال هاتمون دانين لأنه بوي أواي مثلا يعني جيام دي دما تخيل ده بأواكي نورمال بردوام بو أو سازدان نكت الناس خلقتها يعني بيجن بناب دزجين حكومي ده بتاني للتردورات جادا قو تقين ده تشبو هلبت يعني بيقومان هاتمو دور بيش كرن لأن قوت أردهين ما ده شيء تقين دسحة في مركز أو هي استخبارات أمريكا يجي CIA ويجي FBI أو هاجي اللي كورين بكرن بتعب القطرين دور بينجي حتى صدمت في قنصل خانة أمريكا يبو ديار واجي بجداري تذكربو اللي كورين هذا. بله شروان چه آگاهی دربار روشا کسیم بریندار هات راگاندن کو هن بریندار برین الوان گرانن و یعنی د مترسیه دانه. جواب بریندار يعني شهر برينيوا نورمالن يهبو برينيوا يعني بيجن دلك ما تسمعها نبدا او مترسي اصلا جوجا خوش دستن او برين قال لك ما تفسدار جوجا خوش دستن هنا حتى جو حتى عندن برياف متفات كوسك شديد شونا يرفع ناس كم بسنه دوكس او شيء كردويه كردين تركيا بله زور سپاس شروان مل ابراهیم نوجگهان اورینت نیوز کو تجاهولره لگل مبودن باش بله تماشاوان هجا امیل آنها بری خواه بدن دهوک و جور و لگلمه دکتور علی میرانی ماموستاد زانینگاه زاخوی ده دکتور علی ایوارت بخیر هرما کردستان هین ده مترسیا گفا ترور دایا دمت باش به ماموستا باوریام ده دست بکی ده سرخوشیش بنمالین او کسین شهید کردن او کسین بریدار داخوازه سلامتی جوارا جد خوازه بنزیکترین وقت ده باوریام ده بتشتا هایا قومی کردستان البایتخت هولیرا خوراگر تشتكي نورماله يعني هرم كردستان ايرو دوروبري هرم فولكانك شر هيا كسين تيروريست هنا تخوازن دست خو بكشينن هرم اولهيا هرمش دست بدن او نكارن يعني اگر ام حساب كصالح حتى صالح اگر ريدانك دو سي وها چه بنجي يعني ابد مقاييس جهاني دا تشتكي بيورن الدنيا دا تشتكي قالك ما ابا اشارات ديكو دزگاین اولکاری کردستان زور قوتن اف برخستنا هیا تروریست پشتی اوانش کستنین هری مزم سر دست پیشمرگی قهرمان هاتن کو سر ساده نوتو پنج آخا کردستانی هاتیا رزگار کرنج دست نوای قرش او خوازن کو هبونا خو چکن اوا ایرو هم هنه هم دست مجید درجه هم کارن دزگاه هم کارن خو بگی هنه بایتخت و اوا جی خوندنا مدانه یعنی اوا نشانه لاوزبونا وانه یعنی نمانا وانه او کسا کووان کریارات که او کسی نمای او کسی بخورت و بهز روزانه همو بیت زانن او ایریشین وال سرسنگرن پیشمرگن قهرمان چل صدام یوسلیب چل شنگالی به تینش گیناندن اوان هنک شانن خویه یه نوستی هنن کسین خفروتی هنن خوانیزیکی واتکن بس دنا خواه کرن وک تشتكي وك بومبكي راغهاندني بروباكندكي تشيبكن افام هانو دست مدرجه وك ترسكي بكي دست دخلكي وادا او ارمان جواجب جناني خلكي كردستاني جوان كريارن واي هوفانا درنده برمستره بله دكتور علي هن شاف دير دبيجن كو ارمانجا تقينا ده ياكل عنكاوا تشيبويا
كو قفك لامريكا بكن يعني ارمانجا راستقين راست ان هرم كردستاني وسروكاتي هرم كردستاني بو او جبو قفك دهندري امريكا ام بيجن ريفابريو امريكي دات شي بكن السيرفي كي تشد بيجي ما مستا او دف جهه او شينوا او اجتالي قوم يعني عينكاوا ونبس قنصل خانه امريكا بتني الويدا برانيا او قنصل خانه الويدرنا جهه كي گشتو گزاريا جهه كي برنياسه خبرانيا خلكي ويجي براين كريستيانن اوان نبس جبونا كو بيجا امريكا افهم هنا او هوانا اوان قال لك خال بفي كريارا هيا هوفانا في تاوانا هيا يا بس نور هبون قال لك خال هنا جوان افهم هنا ام دكارن دستي خو بگهينن حتى قنصل خانه امريكي او كسين دي يعني قال لك تشتين واهنا بس جناينه يعني اگر تيرور يعني تيرور هر دره هي امريكا محمودان 2000 يكان دا هري مازن نيويورك هند 19 تيروريست او كبازاج وسعودي مقاهاندن او برجي من هاتن انين هيرفاندن يعني اوين حتى تشتا جواب بكنا ان وان كرياري هبكنا امريكا جيت زان اول تشتكي لاوزبونا وانا وان كرياري هتك كابري بهاوين دا بهزكي خرط بو دورن گشتي بروجا بساعات استاندن ايروي گلکين بونه وان كرياري هواي هتكن مباوره او تيكلا او بيونديا كرد امريكا وزور بود بوزير حزبوي يعني تشتكي وها تشتكي وصب كاركي وها بمعنى ب او يعني نايش كيناندن امريكا جوي كحمو مستر امريكا زان اوج تشتكي او يعني تيروريست نكارن دستي خالد بله دكتور درباره تا مجارة امريكا ذاكر از لفر دخازم جتا هالوصلة ناس بكم يعني تيرا هاندن كو يعني دفي تقيني دا رخنا للسر فبريا امريكي و آليين امريكيين د قنصلخانه دا و تشل وزارة برفانية امريكي كو او د پشتگیریا هرم کردستان و تدا بشداره و او تم پشتگیریا هرم کردستان بکه يعني رخنا قالك لسروك لبريارن هرم كردستان ببوره لبريارن ريفابريا امريكي تنكرن يعني جبركو اوجي او دبيجا از يعني از باراستنا ام بيجن د باراستنا هرم كردستان دا بشدارم لتقينك وك فيا كي تقين يعني خاكوجيه كي بتشوك هات وكاريبو لهمبري لبيشيا قلت الخانيه خاب تقينا باورك ما مستا باراستنا هرم كردستان بصد سالات كرن يعني نبخير امريكا او غير امريكا چند هب پیمانی جهانی هب طیاره هب پالافر الازمان به اگته هزکی خرد زلهز تل سر اردینه به شویه و او چتن او امریکا او سوزن داین و غیر امریکا وان چگه هری پیش کفتی بدن کرده حتی نهاجی سر ساده من باوره بلکی 10 و 15 جیب جنهاتیه اگه او چگه وها امریکا سوز داین و بکته دستن پیش مرگه مده باور که نه به احتمالک مزن هی میسلجی هات به رزگار کردن پیشمرگا کورتی چاوی با تروریستاش کینان نه او جهه پیشمرگا لیبیا و تروریست دیتر نکال وادراب روزانه پیشمرگی قهرمان واشت کینن اما کو بیجن والله امریکا وقتک وها کریا و اونو کردستانی وقت من از مفهم کره يعني ناي بوي وات نه وهاي يعني اف تشتين كريارين تيرورستيل همو جهاني تشدبن يعني بالعكس يعني يا هري متوقع اذيا يعني اجا نبس نحكمه كردستاني لو نأف اسايشو او لكاريا زور خرطبا يعني مباوره تشجي هدي با روجانا بومبي هاي بهاتيان اف ترامبيلي هاي بومبكري هاتبان وهولير يعني او جيوغرافيا هولير يجي يعني رنجا دست اريكارج بوچلي وصاني هولير دوركي دشتيه فكريه يعني تيروريست او كسي نيزيكي وياش هموي مصدر في ام جبيرنا كان يعني زيدتري مليون كسين اورهنا يعني اجا 1 مليون كسين اوره او نهائي الهولير الدهوكي وسليمانيه جين اگه چارج و خراب دسته و برکن انترنت و فیسبوک و هن دسته و دسته تروریستا به روزانه کارن و بها وان کریاری هبکه اما ابتشتل ناین قومان يعني تایبتی از الباجار دو کم
اول نزیکی 14 سالانه من روزکی نیتی کارکی وها هاتی کرن یعنی اول تشتکی الگوری بیور دنیای تشتکی گلکی نو یعنی سیر چوانه میسل نه 45 کیلومتر دیروته یا تل عفره همو او دورانه هولیر نزیکی هاو دوره و کردا کارینه وان دزگاه خویی بصاب خورد چکن جارك هزار جاره حتى تشتكي وصابي قوماندن افت تشتكت صالح كردادانش كردارة نویساندن انه کی هزیدی با امریکا بخوا اگر جیران وان تیروریستا با روزانه الامریکا ده چته وسا قومی بال دنیای همیه بقوما امریکا به هزا خویا خورد افغانستان دهیجی بمبگی هات فجراند بغداد و مالکی و واسیله حوا پرزو روزانه البغداد بمبتن تن تقاندن السوري دنيا دمشق دا روزانه چته وهاتین قوماندن دولت اوروبی محبری برای ما وکی زور کرد فرانسا که مزنترین بهزا اوروبیا فرانسا دا افکاری و هات نکرین اول تیروریستن قاکوشن او مروفی خواب بکوشید تو نکارب یعنی او جهدك بيد في تعبك ماندي بونك هري ما زند في يعني باوريا مدا اكل كردستاني هر دو هيوا سي هيوا تشتكي وها بقوم شهيدك دو سي يعني قال لك الجوري بيفرا قال لك تشتكي كيما يا متوقع ابو كوكو روجانا بكارن وان تشتيها بك يعني نا امريكا نا غير امريكا نكار مزاوري سر كردا بك والله ما هو هاكر وهاكر بالعكس يعني تشتايرو كرد هرما كردستاني يعني وقت جناب سرک برزانی گوته يعني سنوري خب خوينه باراستنا يعني باور که شو ولاتي ها مليون حتى مليون ونيف آوره وبرانيا وعرب وخلكين دورن ديره من رزو تقديجنا توا عرب رايا بس قالك او عربه بون جوان جهابك او مروفن وتيرورست يرو الكردستاني الجين بله اگه حساب که صالح حتى صالح جارك دو سه چه باوريا مدو باوريا هر کسی کی کو محايد قوتنا خابك خبر بده يعني تشتكي كيما كس بالكردارة نويساندن نكي ماس يجبو كردا بله دكتور علي ميراني زور سباس لسرفان آگاهیان قوت بمربو دكتور علي ميراني ما مستاد زانينگاه زاخوي دا كوت جدهوك لقلمبو دنباش لروجاوای کرکوک هزن پیشمرگه دست به اپراسیونک برفره لدجی چتاین داعش کرن و ده انجام ده چند جه کرن بین کنترل خواه. جه آلی خواه ریوبر پولیس نافچای کرکوک عمید سرحاد قادر دادیار کرن که هزن پیشمرگه گند تل احمد و خطا ترین به دست خستن. هر وها لگوری آگاهیان که اپراسیونا پیشمرگه به پشتوانیا فروکین هفگرتنا ناو نتوی بود. 库尔德武装也是偶尔会从沙袋墙的这一 هر لأنيا كركوك فروكين هفقرتنا نافنتوي وبأرمان جا كنترول كرنا جند عزيزة وعطشانة وان بارجاهن داعشت وباران كرن لغوري أغاهين ميدانيك وهزن بيشمرجاج بري هيفا أفدارا بوريفا جوان نافچيان در كتبون هفدم هاتا زانين كو هزن بيشمرجا جندن سعد خالد ووحدة ين لنافچايا داقوق كنترول كرنا باليوز فرنسي العراق مارك بيريتي راغهاند كولاتي وي ود پیشکش کرنا آلیکاریان مروفی بو عراق و هرما کردستان دا بردوام با هفدم بيريتي دست نشان کر کو در دورا دسد افسر فرنسي هزن عراقي راهنان دکن هر وها ود هفديتنا كده لجل آلافن راغهاندن بيريتي داديار کرن کو نه فروكين ما ين لشكري لكندافي هنا و شش فروكين ما ين ميراج لأردننا لشنغال فرماندار هزن پیشمرگه قاسم سمیل راگهاند کو حتی سروک برزانی هبه پیوستیا کردن ازیدی به کسکی دن نینا قاسم سمیل دادیار کرن کو هیوین خلک شنغال به ویکی هیا کو باجاروان به آزاد کرن داکو او وگرن گندو مالین خواه هر وها پیوستیا وان به کانتون و وان دبستانا نینا جبر کو شنغال خو به هرما کردستان و گریده ده برپرسه لقا حفدان پارتیا دموکراتا کردستانی PDK وحید باکو زیرا گهاند کو مالباتن کو دست چتین داعش هاتن رزگار کرن سه مالباتن او جحیشده کسان پیکتین هر وها وحید باکوزی دیار کر کو او حرس مالبات کردن ازیدینا لدورا شنگال هاتن رزگار کرن و ام ده هاولدان آزاد کرن مالبات دنده بردوامن
درباره روشا ميدانية لهريما كوبانية نوچگهان ما ولات بكر اف رابور جانيا شر آمده كريه ام تماشا بكن. شر و بفچون لگندوار باشوری کوبانی هین بردوام من دناورا هیزن برکان الفرات و چکدارن داعشه دا د چارچوبه کامپانیا رزگار کرنا باشور و روجلاتی کوبانی و پشتی رزگار کرنا خراب عشق و چلبیه هیزن برکان الفرات بر و عین عیسی دچن و د دمانو هادا بفچونن د جوار لگند سالوکه دقومن. تم السيطرة على قرية مندك وقرية والإذاعة جيجاها راديو و گوندين چلبيه و خراب عشكي بتواهي هاتنا رزگار کرن و افدر همو دبن كنترول مدنا و ام آنها پیش ودچن برب روجهلات و برکان الفرات و د انجام و کامپانیه دا زیانه که مزن گهاندن چکدارن داعشه چه آلیه شروانان دا و چه آلیه جبرخانیان دا و روبره که مزن جگندوار باشور رزگار کرن تا که هولدان باجاروک سرین آلیه روجهلات و دور پیش بکن. في منطقة الشلبية بعد تحرير منطقة الشلبية بالكامل وقام طيران التحالف بمساعدة الثوار. رزگار کرنا دورا چلبيه هات پشتی شرین گران دوی هرمه ده و با آلیکاریا فروکین کوالسیون ناونتوی این کو پارگه هنداشه بتندی تو باران کرن و پیره مدیکاری بو 25 گندان رزگار بکن. بالكامل. لا آلیه دن برکان الفرات با اپراسیون کلشگری لگنده بیر محلی کو به 40 کیلومتر لباشوری کوبانه ده کور رابو و ده انجام ده 7 چکدارین اسلامی کشتن و پشت جوی گندی وکشیان. لروجهلاتی کوبانی چکدارین داعش ایریشی گنده گوک تب کرن لهزن برکان الفرات برسیفا وان دان و 11 چکدارین وان کشتن و اتومبیلک جمارکیا همار به دست خستن ده همان دمه ده فروکین هفگرتنا ناف دولتی و ده هندره 48 دمه جماران ده نه جاران وارگهین داعش تو باران کرن لدردورا باجاروک سرین. ولاد بکر اورینت نیوز کوبانی. ریوبریا خسریا دموکراتیک جیوینا که بر فرح جوالاتین هرسین دورین باجارین کوبانی کود جیوینا سه نیسان دا جبو شهیدن بر خدانا دیروکی بمینن وکی کفنار خانه دیار کربو لدرخست تیزانین کود جیوینا بوری دا دورین قادا آزادیه ناوندا باقی خدویا چاندو هنره و در دوراوه بازار سبزی انسوق الحال حتی مزگفتا حج رشید و جدبستان الخنسا حتی ناوندا انجمن زاگونساز و همو سازین دوان دوراندا ین وکی ناوندن اسایش شارداریا گل ناوندا جوانان و ناوندا زانیست و پروردیا جنان وکی کبنارخانه دجیه بین هشتن. لگوری جدرن ریوبریا خسری کو ولاتین کوبانی ین د جوین دا بشدار بون به پرانی رازی بون دا کو اف دور هاتنه نویساندن ببن کفنارخانه تاوی کو او هجمارک چک بون جو ولاتین کوبانی لآلیه کیدن او ولاتین کو تانها کوشبرن و پروژه به تندی شرمزا دکن او در ریا تلفونی دا جئولیت نیوز را تکس کرن کو او نرازین مالووارن وان ببن کفنارخانه لآلیه کیدن هنوالاتی دبیجن اگر ریوبریا خسری دکاره پران بده پروژه آوا کرنا نقشا کفنارخانه بلا جوالاتیان را آوه و الکتریک پیدا بکه او دبیجن جبلی و پروژه بلا باجار کوبانی آوا بکن و کوشبر وگرن مالن خوان. پروژه او لگوری کسین پسپور د نیزی سج سدی ج تاخین باجیر تبلی خودکه و اوته واتای دستاوردانه که نروا جوان کسین کو به مهان مانه دا کو وگرن وارن خواه. بری 2 سالان انیا کردان هات آواکرن و اوج حمی پیکاتین سوری پیکته هروها و لگوری اندام نویک و او آمدن کو لانین شر ان با کرو روش آوای سوریه شر رژیم سوری و رخستنا داعش بکن. دراپورا نوچگهانا ما شیلان یوسف دا اگاهین بیتر ام تماشا بکن. لعفرين بونا يبدأ ويكرنا دورة كانو يا هيزن تايبات ين هيزن آنيا الكراد يا جريداي ارتشا سوريا آزاد آهنگك لدرخستن دوی آهنگی دا شنده که رسمیه هف پیمانیا نشتیمانیا ديمقراطي آسوري وهن مالبات شروانان جي بشدار بون. معيرو دورة خرجان قوات خاصة
تشكيلي وي تدا كاراتيه هي قتال شوارع سلاحي سفك وسلاحي جران وهاون يعني تدا حرشتي يا بما خندامي مامي برولاد كني مناقشين جبالي هندامي خان برولاد بكن يعني حلبة گندواری حلبة کوبانی گندواری رقایه جیای کردان گندواری حمایه هرمين كو أنيا لكراد جبوان هرمان شردكه متواجدين جبهات ضد النظام بحلب بری بسه سالان انیا کردان هاتیا آوا کرن و او جهمی پیکاتای سوری پیکتی هر وها لگوری اندام و هیزین وی که او آمدانه لهنین شر این باکور و روجاوای سوریه شر رژیم سوریه و ریخستنا داعش بکن هر دم و بردوامی راگاندنا اندام انیا کردان ده بارگه وان لحلب جهنه صار عن قريب شوي في تجمع عنا بحلب كمان وبمرسيمة كالشكاري بهيبات بتشاكين سوك وقران سشرفاني نوية هيزان تايبات دورية خبداوي قرن جبو خبق هينن هفالين خا دقانيا شر يدجي ريخستنا داعش وريجيما سوريا زوتم مفدره وهدفي من جبو شهيدو جبو بقال سوريا حمي كوك قال سوريا بندسه ام دخوزن حمي قال سوريا اوفا بكن يعني تفرق لجامعه نينا او تشبه ام قبول دكن نفخد نوجبه الاكراد تنفدره تافي هذا طيبات جبهه الاكراد جبو ام سوريا رزقار بكن جدس نظام ودس داعش دركاتنا جبهه الاكراد في سلاح داس خودكن جبوه معرضي خورز غربكن هجاي قوتنيا 3000 جو كردو عرب و خريستيان و تركمان انيا الكراد افاكرنا يك وك هيزن راديكال دي ناس كرن دناف ارتشا آزاد دا لبرانيا انين شر لهري من باكور سوريا شيلان يوسف اورينت نيوز عفرين لروجافای تلتمره هزن یپیگی لدیجی چتین داعش چالکین لشکری لدار خستن و دا انجام دا دو چتهاتن کشتن هفدم لنافچای خبیش پفچونا رودان لگوری جدرکی لشکری کو لسر ریاد نافبرا گندن تل طویل و طویل دا ین لروجافای تلتمره دکهون شر حتی ساعتین سر سبه دوم کر و دا انجام دا زیان مزن گهان چتیان دوله باجار عمود کنگرا یازدمین آ پارتیا دموکراتا کرد لسوریا الپارتی لدارکت هروها کنگر به سروکاتیا سکرتر الپارتی نصر الدین ابراهیم هات بريفابرن لكونجر يا الكونجرا البارتي بحاضربونا حيشتيج السديج اندام كونجري لداركات هفدمن دا انجام كونجري دا نصر الدين ابراهيم وك سكرتري البارتي هاته البجارتن وحفدك سندن اند كوميتا نافندي دا هات بونا اندام هجاي برخستنياك وكونجر دوري آلافن راقهاندن بو وتني اورينت نيوز كاريبو فان ديمنان بدس بخه بله تماشاوان هجا آنها جا عمود الجلمية بريز عماد مجول اندام كوميتايا نافندية البارتي بريز عماد إفارة بخير انجام دان داوية كونغرا وين سركة تتشد كاريج مرا براغيني إفارة تجي بخير سباس بو اورينت نيوز راستي ام في كونغري يازدمين همو اندام بارتي وجماورن بيروز دكن چمکی اف کنگر دو قناغ که هستیار درواز به و طایبت ناو تفگرا کردی ده و دبن دو سروداین سرکه اف کنگر هاتل دارخستن یک وان بجی کردایتی بجی ریبازا برزانیه نمر آدوا جبو تنکرنا دکتاتوریه و دسلاداریه و آواکرنا سیستمک نشتیمانی دیمقراطی برلمانی تعددی مناوندی و اعترافک دستوری بهبونا گل کرد لسوریا و الو بله از فرمو بله بريز عماد از دنگیتا دمیسم فرمو لگور پیمان ناف دولتی ایرو سری سبه کنگره ما هاتا بداوی کرن لگور هات زانیار کرن سری صدی تداخلانی کرن حشته جی اندامی کنگر حاضر بون سری صدی نوت جی اندامی کنگر حاضر بون تنه اکسن سک خود کرن لجنة مركزية تاني آمدة نبون وهناك أندام كوميتا منطقي أو جي بوان حاضر نبون آدن
اندام کنگر توایی سراسری همو باجارا لجزیره آماده بون کنگر نونرين عفريني مثلا بكر مجرد شينين حاجه مصطفى بله دكتور برز عماد ببورا قلتنا تاخذ كر از لفرد خوازم شتناس بكم بينج اندام ج نافندا ج كوميتا نافندي حاضر نبون هروها هن اندام للدرفي سوريا هنا لهرم كردستاني او جي حاضري كونغرا ونبون يعني هل وستوان چيا درباره انجام دانن كونغرا ويادو يعني براستي باعتبار اف اندام اف هفال حاضر نبون او صفتها حزبية السروان تهلانين حجتها وان وقوان داقياني كرن انه دبي بارتي خوشلي بقرا كردي بجا مدينة مخابن اف وق حجت تخياني كرن ما داقوازي لفان هفالا كر بده جارا اف كونجر البيشامية اف كونجر جبري حشت مهادا جيرتي حاضر كرن ورن كونغري خو حاضر ببن امد كونغرد بيارن واسرك بستينن لمخابن افهال تم خوشبر في كونغري دان الين حاجتي وان انه سكرتير ناي في كونغري امدان بله يعني او كسن حاضر نبونا هاتن بدور خستن ج بارتيوا او كسن جو حاضر نبون خلاص يعني او باعتبار نهاتنا كونغر او صفتها حزبيه كسروان تيراشتن كونغر لسافه قبول نكرنا نما حزبينا نما كارم بنابي بارتي ديمقراطي كرد لسوريا باخذن لاي محفلكي لاي جيكي وام بهذينا جو افكسن جو بحاولين تشجريا فان ناكوكيد هندري بارتي هذا بقرن اجدا فان كارين قريجه بردن بله برز عماد درباره اندام عفرين وكوبانيه اف اندامن كو د كونغريدا بشدار نبون چار نفيسا وان چياله اندام عفرين اكا دخواني كرن حجي مصطفى زلامكي بعمر مزن لجي عفرين دايره تركيا رهاتيه سوريا زحمتي قالك شان جبوكو كونغر حاضر ببه بشكي اخري بدرباس كرناويش كونغر بشكا گرم هاتا پشوازی کرن اندام کوبانه مخابن نکاری بو آماده ببن کسین کو اوروپا گش بشدار بون لسر یا سکایبه مخابنیا حری مزن کو ام پی اشیان اندام می مؤتمر ایگو گلباشوری کردستان نکاری بون درباسی روجاوا کردستان یبانا جبو آستانگی گوجوان لسر استعمال کهاتن بجیگرن دبن ناوين قوانين هذا انه وفود سياسي نكارن درباس حتى ام شهر سر كجوان ربين كونغري خو باجل اللي نجبو ام خاطري ام بان انداما درباس كن جي مخابني بو رغم يقولوا جي ابها فاليكو لباشوري كردستان درباسي كونغري الحالي خو لهوليري بون او انتانقش جبيان قاعه كده وجي هوليري ده بشداري كونغر بون دريا سكاي بده هالبجاتني خو لورشي كرن ومشاركه مؤتمر عمود كرن دريا سكاي بله زور سپاس برز عماد مجول اندام كوميتايا نافندية البارتي كوتج عمود للجل مبو دمات بمين بخير بولتنا ما بردوامه لبشتينا بركه همولاتي تاخك قامشتو سي فابريكاي نافخوي آفادكن دريا حمي آلا فينرا گهاندنه ده ام بورنه هر نوچيك قالك شروع بيان ده اگر تبو خازا ناس بكش الدورة تشهد قلال يعني اورينت نيوز باجاري كركي لقي ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين مال كرد اورينت نيوز قامشلو
ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين. ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی لباجار کوبانی. بولتنا كردي د اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا. هاتا راگهاندن کو لباجار قزلتپه ترکیه جنک ج کردن سوریه هاتا کشتن. هروها لگوری آگاهی پولیس مردین کو آهین اوزکان یا 23 سالی جهلا یوسف محمود هاتا کشتن و اویک پیک هات دما کو هفسر و جمال درکت دا کو بچه کار خو یوسف به دار زوره کت مالاوان و هول دا کو دست درجیه لآهین بکه و دما کو و نهشت کو شرفا و ور خوار یوسف او کشت. پلیس ترکی راگهاند کو یوسف محمود بالتوانا به توانه خو اعتراف کر و آنها او ده زندان دایا و لبند حکم دادگاه دایا. لأنقرة آواهيا بارتيا ديمقراطيك جلان HDP راستي إيريشك چکداری هات هروها لگوری آگاهیان کو تزیان جانی تنبون. دهمان مجارده هات راگهاندن کو آواهی به دو گلیان هات ایریش کرن. سروک رژیم سوری بشار الاسد راگهاند کو ترور نپرسکریکک نافخویه یان هریمیه لأو پرسکریکک جیهانیه. هفدم اسد و ده هفديتنا كده لقال تلفزيون كي سويدي تركيا وعربستان السعودي هروها وقطر جيب بشتقريات تروري توان باركر. لشامه هفرزن شورش راگیهاندن کو هجمارک جی توپن کاتیوشا بسر کامپک لشکرن رژیمه یا لتاخامز 86 و کتن. هروسا هنجه در میدانی دانه دیار کرن کو لنافچه زبلطانی جی موشکک بسر ناوندا حشت افدار و کت و د انجام دا گلک زیان مادی لوان دوران چیبون. هفدم لشامه لتا خبرز ارتش اسلام و لیوای کمین یم بسر ارتش آزاد و دانه دیار کرن کوان اپراسیون خواه لدجی چتین رخستنا داعشه بداوی کر. هروسا ارتش اسلام دا زانین کو پشتی کو شر دروجان لوان تاخام بردوام کر. هروسا ارتش اسلام دا زانین کو پشتی کو شر دروجان لتاخن تشرین و قابون بردوام کر. آنها او دورجی چتین داعشه هاتن پاکش کرن و د انجام و اپراسیون دا بهتری 25 چتین داعش هاتن کشتن و افسرکی وان جالی ارتش آزاد و هات دیلگرتن. ده همان دمه ده لنافچه قلمون هزن رژیم جسر ریبندانیه لباجاروک کفریابوس و کشیان هروسا هینجالکوانان دان ازانین کو جبر کو ده دما بوری ده گلک زیان مادی و جانی گیهان هزن رژیم او جوان دوران و کشیان. لآلیه کیدن لروجهلاتی نافچه قلمون پفچونن تون د نافورا ارتشا رزگار کرنا شامه و لشکرن رژیم دا قومین بکو انجامن و ورناس کرن. لباکوری گندوار حلب لباجاروک نبل و زهرا جبهه النصره راگیهاند کو هزنوی خفکک جلشکرن رژیم راودان و دا انجام دا سی لشکرن رژیم هاتن کشتن و گلک جوان بریندار کتن. جالی خواه تفگرا بیان آکو لباشور حلب کاردکه پارچه که ویدیو وشاند کو تیده تی خویانی کرن کو هزن رژیم جی در دورا گند شیخ محمد و دکشن. لباجار قامشتوی نشتجین تاخک خزان سی فابریکه آوا کرن وان گلک درفتن کار جی گلک کچ و خورتان را پیشکش کرن. هروها اف فابریکه برهمین خواه لبازرگان دفروشه. چیروکین آفراندنه لکولانین تنگ و تاخین خزان پیدا دبن. کامیرا اورینت نیوز روشا تاخه که شوپاند گو خلکین وی تاخه سی فابریکه لسر دسته خواه چه کرنه. یک جوان فابریکان آشیرانیه گو همی کچو خورتین تاخه لی کار دکن و آلیکاریه مالبات خوره دکن دوی روشا آلوز ده. الفيديو كي كتو خورت قش بدستكي رابونه ما فرس عمل قلك وفراندش كتو خورتاره وخورت الفيديو كي جدفيلا بطال بنت شغلن ونفسها وقت ما
إنتاجه قال لك باجر خص وأم دوفرين السكر وما بطاليا فيدك نيفي حاري تقريبا مغطان دي. نتنه شیرانی لی فبریکاتیلین الکتریکی جی هیا کو کارکر و هستین و با آمورین کevin کاری خودکن و ساجی کارن گو برهمین خو بارکن بازرگانی. مواد خو ام خام ج حلبتين ج لاذقيتين ج شامتين وامتين بفاجي هذا مصنعين بيش جيزن بداين جي لي وقت به كفايه ما بجيد ان شاء الله. كبل المقاطع قام شيت كانوا قام بيجن جنيف ملي مدركب حيا 6 ملي ما مكارم مصنعين بحما تعداداته يعني فرن دخط به سي خط به 4 خط به وقياسات مقطعي هنا جنيف ملي حيا 6 ملي ان شاء الله مكارم شيكن. هروها افخل کاری بون گو فبریکاتن دکا و شورانی جی چه بکن و برهمکی باش تا آستک درخن با آلاون کevin و هستین نوهاتی. دنكا ام اي خافتينن ام الفيدك واند دملحينن وام الفيدك واند قلينن وام دردخن دكاني جمله واسعار ما قال لك يجي ايج درفتين مناسبتين ووقت به يعني ام سعرها ما قال لك ارزان درفتين وانتاجك بلديه وعمال شغلي انا فان شغلي مدى شغلي سي بينج عمال على بامد شغل نقيزن وخورتن. اف بروجين بچوك بنگهك سركنه ج بروجين مزن دبيش روجيده وسا جي ديارديا بيكاريه دراوستينه. اف بروجين بچوك هولدانكن گو درفتين كارش خلكن في تاخيره پیدا بك وسا جي پيدوين سركه اي بازرگاني بجيبينه. جباجاري قامشو بورينت نيوز اكرم صالح. جه نافچین کردی ما اف چند کرتنوچه جوار آمده کرن ام تماشا بکن. شانده شپیل آواکرنا دولت سوریه به سروکاتی سروک شپیل لؤی حسین و انداماوی دکتور آمونا خانم سردانا ناوندا تکلیانیا یکینی پاراستنا گله لسرکانی کر. هیواسور کردستان 10 کامیون آلیکاریه کج پیدوی جیان پکتین شاندن هرما کوبانی و او دری مرشد پینار اسینوری را در باسی هرمه بو هروسا اف آلیکاری جالی هیواسور بور اخستنا لهاورچون آکوبانی هاتن را دست کرن داکو لسر ولاتی باجر بلا وکا دسته آتا خابوتانا آروجهلات آهرما کوبانی با آلیکاری دسته ریوبر آهرمه شوشین غازه لولاتی تاخی بلاف کرن شارداریا گل آتا شیخ مقصود حلبه و شاغ هیواسور کرد حلبه کمپانیا هشیار کرنه لدجی نخوشیا لشمانیا دانه دست پیکرن لقامش لو رخستنا یکیتیا ستار با آرمانجا داناسینا کومین جنان لفتاخا محطة جوینک جنان را لدارخست شینه گنده گبوکا و قراین گریدای قامشلو کومینگهن خواه بمراسیمان وکرن سازیا جواکا سویل آهرم عفرینه به هفکاری شارداری گل آباجره دست به پروژه آواکرنا دکان تایبت به خودی بسته و تاران کر. ده چارچوبه آمدکاری لدارخستنا دویمین کنگره خواه یاکو ده 24 نیسان 2015 به لدارخستن رخستنا مافن مروان آروژاوا شاغ قامشلو جوینک جه اندامن خوره لدارخست. لداویم هر سرنوچه له هولير رخصتنا داعش ديار دكاكو او برسيارة تقينا دهوية او امريكا و تركيا پشتگیریا هرما كردستان ديار دكن. له كوبانيه شهرو بفچون ددو من ولا عفرينه انيا كردان حاضريا روبرو كرنا ريجيم و آلين ترور دكا. له عمود كونغرا يازدمينا بارتيا ديمقراطا كرد لسوريا البارتي الدار دكا و بريار نو انجام دده. بولتنا مال فر بداويها دنباش